Well, good morning, mansang mau. Kalanganin coach, kalangan kiyang kaunahan sa mga kasit, chekak prodo live, men watong kachal chamasanan kauno, mawa, welcome chako Russia, kalangan kiyang coach, kajan udi, kajan patikoy share, puwag ija karagaw ay kung goto ko sa masanang coach, kachal korasan rong, kachalen miyata sabol machal, pilipil ong tama kauno mamasani. Chailen maurlalale, chailen bukilalale, chailen poitalale, chailen pungilalale, o chailen anke maur sojuk. Anyway, min chailen tolao kapakap, min chailen bil kapakap ki chaman Israel. Mia news koko seli me valian Muslim de Islam rakikita Israel kolen irisasang Israel nan ma. Tami Israel ki miyer kokop metoke lasen mauna. Wake up and maunong Israel. Rapan maunong Israel pokita wake up represent when Satan Antichrist pang counter wake up. Rapan uang Israel ge maun melaut me kokodo evando ke Israel kokoptar como yo ngoy sa troka kaudi tama masani apchabang kapagap ko kuprang court nge kuprang court en poitanan morung koros makak morla ran morla takoch morla mena instanza la mawe ako yaramas kinda o chaki kokosili rabagi na ramas Ong yan sa may gininda kuwi rabakin na yaramas is chukos ko sa iya enturo na ramas pakpakiya tami ko sa aramas salongasang court okay magchay me pombe sa church relationship on Jesus chay lama me chay memor mong kaunok chay salongala rika arapan ay ko sa iya chay ko rabagi ni chay laramas kay dek Poranggoto yang alay momotso, apren yang maurla. Poresansa long icha resasa. Resansa long nan sambawat. So tratarel nan winko, icha resasa. Okay, so kuan rapagan icha larmas kay te kuan waigrail to poren yang ay momotso kay den. Kuan rapagan rail poresansa long. Remiminanum Sarawi Apso joka mor mimererail maras chip sapal. Okay, kaya tegem sarao pon. Im sarao koros meso joka tangi if sapal ren Jesus. Ni chela ramasan salong. Ime chela nane ki sochen sinsenamao. Chay kuwi rapaki ita. Kiyang rail mor sojo. Rangkolula walega pup sapal. Porangka kiyang alga mor sojo. Okay, kaya te kuwan rapaki ita porangka trela chelim sarao yo kay den. Kay de gimo, kuan rapag na rail, poren tiar yalan morsochken. Poren kakyang kapkapurapor kimaraban mela, kualanan lang. Men, so, kasaya Israel po yaki, bilmasan yung child ang kapakap ki, people de Ileilehn Israel, Jerusalem. Kauno mangir, ending from the beginning. Mangir imui. Okay, yung samba, kauno ninchabin kapagapagin samba, kauno mangir, mega Russia me pit, lel ni yung So, masani challenge kapagap kipueki. Tur pan maurla ng kapalakan. Kauno mo itong Israel pan nan mauna, Israel pan lodi. Maun me pang kalas yala kauna akachto Israel pan lodi. Puwek way totoka. Me pan manpower rapan tipson maun rapan. Repang koto rapang kalawedi. Po chepan udial pon ma Israel kisin. Giksin wachugutuk sin sa. Kamperon sap lautaka. Me yiu panoprenuang. Me Antichrist. Pantatong kanan maun Armageddon. Israel pang war la. Kaun Jesus pang porta. Okay?
So mak cheban ududiyal sangwa wiawi maga men bangin nan ngene trail. Chailen kapakap chailen kolula wuliagap kainenela numa trail ka. Kainenela trail mongyong kainenela trail panene. Okay? Chais janane uyemamornan sambarsilisak lemaisak go. Chailanane peace of God. Chailanane wadongana chai more koran and as ngakti bewa kakelagala o kamakitong chai on nan mandate of God. To which God is doing something at chai sujamen papansili nan murio lose melel. Get chai ban men healed it. Chai ban men kaunon as ngakti bewa chai o kamakit ki chai we nan dami aga chung we Well, kalanganen kot bona may more kalanganen kot bon irailakan ay siguro sige men acknowledge sige men bonasa irail me banken doda udial video more pueki niya ikin kilang namban aramas me few tinder la segengak lang ng back office to Japan video kan es sansal nan Facebook a back office in kona pata segak lang naneu sambong to the last month 56,000 enaramas kilikilang. Okay? Still we work exactly made up a pompe. Still we work made up a mebilaleta. Yay bugo couple. Imakauna masani, kono patana waramas. Okay? Marabikilang ni kodongodongi, marabikilang ni aleta, rail pilibil, uya chay bugo. So ikalangan ng korusyo kan mepikin toda live ng parangkona pata. Kauno wato kachkido population. Kauno kachkidor aramas. Okay, followers 33,000. 33,000. Karata mega imagin men batak kom ka kodotodong kauno pata. Kauno wato tirenaramas wasa. Me computer kang kasaliyang hit aramas taba kilikilang. Rongorong, patangkan. Okay, kaya dekat masan, kaya dekat patro, af sawal mangot masan. So, yung few skante, number naramas me kilikilang, rongorong, sawal mangot masan. Kasaliyang ya maramas men rong. Kareta, malaw chawang, kamperong, aramas taba men rong. Ikarabaw, me, wawagi to masan ng got. Iyasa, memia aramas, we are wrong. Gipan, video kan malaw number kak 5,000, habe 1,000, naneuran. That's a lot. Pueki, at sumuasan Sarawi aramas malaw. Amakagola live, so jumaga karirodis me pans, wrong des wrong, insen and aramas. Karada ikakela kay kichay, koros me yang Bible study. Miyo mo testimony, kauno menta dongi yo mo katetean. Puen katetean sa limechegan me Israel. Gay kauno a real, just chuka kamu mo yang me, o got melel desto melel. O miya got desto got. One atra wewegi atra got, iwan atra pakapake, iwan atra waunki, iwan atra min papa. Okay? Tama chay kalongi ko, tama chay stumin papa, but just to weweki. Palilaw din na chay weweki ta sapol malimba, sapol maplana kan metuke ki chay. Ayaw relationship, kamban min milale. So jaka kawaliyali kita kot me liki. Anyway, mensangan ran which men watong ki chay pointer yaw. So ibang kita scripture ka mura makom taking note te alialeti. Kom kakinchungiti irampunga o watak po ibang ko sa yacha ni oralap. Okay, po yakit time, turin pukoran wat, turin kapabot pang yawi, yet instanoki chailen po yaki inoki yung aircode, may bangola life rank koros transarawi cha meso. Okay, bangola life rank koros transarawi cha meso, kareta makom yang kin ititawan Bible study, kau napata pen, pincel, book, Sarawi, amunoyong kayo kasambal, o pakpaki. It's not about me, it's not about my family, te pilko napata, kahit ang kachay larmas, it's about God.
kauna men communicate, kauna men mas and win and wawa, rapagi sabul maramas, men kodongi. Okay, karabawo, magichel, a yugubana Bible study. Kaidek men sansalki, kaidek men suwaiki, me ibilasa isasa jor, we kamelele. Dame masano masani. So, point Riyami Banioki and Katelran, what call you sovereignty of God or sovereignty of man? That was sovereignty. Manaman, the wow, the Sarawi, okay, and God. Lesson I'm back up ki Ileilehn Bible study more na yo, ran to yogo. Because saya authority of believer. So makotomuri. Tagot authority. Authority pungo manaman. Pungo manaman me kauno nansene sesuri sa kuno masani. Chang kapagata aramas. Chailen kapagata aramas. Kauno pe mamasa nang pe ni. Kot sam kot na kot ngayon Sarawi. Chay kapagata aramas in our likeness, in our image. To do what? Dominion. Aramas on ka kaunda. Chay kapagata aramas perengka kaunda. Okay, so I karabawo kaunda ta kaunda kapagabungkan. Makauno uyatapon sambaut kaunda apapali. I karabawo me Satan torke digi atami I. Nan sabaik. Pansami rasabaik. Era lusang ara kaunda. Como yo ngoy me chay sapal. Walking right with God, there is authority in our faith. There is authority in our voice. Okay, to watch nganen komat yo mimilale child. Nganen ngite, nganen poita, nganen pepol, nganen sojasaro. And some checking sabaik. Take a check on your deep and deep sabaik. Nganen saro, nganen we kapaka down. Oh, low. Okay, so answer me Adami Eve, walking right with God. They have that dominion in which they were created for. Okay, Pung, manaman, relationship close. Rakin kasayang God. Apa answer me rasabi kita era rokula, era konta me rakliso, glory of God kosang. Masamasen God kosang. Yung muna chay ko yata tip. Chay kong kon na manak. So hangi. Okay? Kaya teki point to mi bang kasaya. Tami bang kasaya. I manamano pungo makaun Jesus kapre yang kitail. Okay? Iser wasaw ayo. When Jesus pon lobo a kapayadak. Prophecy. Kokop makaun uyayang servantro nan Eden. May ko saya anso ban lel the seed of the woman ban tiyak. Okay? Ban crush your head. Ban crush the seed of the servant. A servantro ban ngalis. So mauna we go away. One kabeden leo may ye come yo ngoy kitrail an kier pungo manaman tiyakong mangan Satan. Okay? Manamanan memor miminan tawa sa child ka. Magarata kasambal child and mangi me mia sabol ma child authority. Mia sabol ma child pung. Mia sabol ma child pung in the spirit realm. Spirit realm do it an unwawa. Okay? Maporma sa chaka in physical ka klang one limit you. Kauno ye yes nan wawa. A child munchiti nan episis when no wa akosaya kaite kutuko ntra me kaite karamas. Makarata ramas pinitong komi aramas molba maramas menke me yukala ngen mo kan kaite karamaso. Chaban udial in the spirit. Makarata komi yo ngoy machaban wewe ko puk Sarawi chachakak mo molba na ramas. Chaban pakirela pongen saut. Yeta dongan rail. Porenuwang sabol manggo charamas. Okay? Chaso je peinutuk. Makarata kombambil. Lipulipuaro pipi ne to au yawi ya te ban sabang is chuban sabang. Pogita ay mauna
a spirit. A spirit. Tuwecha Ukraine, Russia, era pepin. Pepin balwar, baktan gun, machine gun. De balanay babakatlas. It's all about spirit. Chabang kanatra, magjail intercede, magjail kapakabin bonasa. Pull down, break up strongholds. Strongholds mangen saut kun bulbonaramas. When litibigan ralnan uduk. Okay, derin popot bebe backer, rock, masape, kailok, resosa, spirit. Imapuksaramasani. Atra mauna kaidek uduko nja, atra mauna ngen. So ngen bambalian ngen. Ngen sarau bambalian ngen zeten. Amar masaman suci psapal, suci ngen sarau re. Okay? So aban zeten balian zeten. Hallelujah. So, sovereignty of God, me young child run with sovereignty dueja. Ileilehn or Sarawi and Koht. God, the Lord Almighty, is the creator of heaven and earth, and he rules everything he made. Okay? Kauno yung mga kapagata lango samba, o katong kaun songkoros may katong kapagata. He is supreme in authority over the universe and over all the works of his hands. Angodra. Katong kaun may koros. Me nilimakan kapagata. Now in Genesis 14:22, I raise up my hand toward the Lord Most High, creator of heaven and earth. Okay? Wasa Abraham, kasi yang nanmarkian Sodom, me ischukaka kalesang megot. Maybe merong kiyang goat to cost me nothing. So raise up to it, my chaivanin tani bombi, cow late. I cow kila ni marang cow no, Miss Japan, we are not. Okay? So, what's acknowledge a bungiang na markio me, cow no, imagatin. He is a creator of everything. So, I tapigin ni mensangan chikos ko sa sovereign. Tama puk Sarawi. Katede is Koht Siohwa. Okay? Machepan udial nan sinisisa paiwa. Abraham kosakosayame, he's the most high creator of heaven and earth. Abraham imachel papan poson. Masa-masala ren kauno pueki a poson. Kauno chapiat. Kauno kapagata ramasko Rusia po sampawat a chaikin kosaya baba Abraham. Pueki posonen buksaraw me chay wuwa sosodito pedito godito sang Abraham. Okay, he's a father of faith. And masa-masala chajon kodoban sambawat mon Jesus as a young child may ipsapal a faith a kamelele God who created heaven and earth. Aramas jojo kan rabong isili jakaya kudruga sansal jakaya. Okay, so Abraham nansa nisisak tayo rin sa kaya commenting ito kom describe ka we isa chay kodra. Okay, Isaiah paisa kriya sa walu Isaiah aman so kop mebil kodo para si bugumon Jesus akasto. Isaiah, the Lord is everlasting God, creator of the hands of the earth. Okay, everlasting, what kisutra imoy? Sutra chapi, sutra imoy, forever exists. So may banda sovereignty to it easy. Okay, easy. Kawewepan, easy. Mapuksaraw ko saya. Karatan niya jaban compare Satan ni Koht. Tsaka ko sa isang ni his Koht. Mapuksaraw ka dede easy. Tame ka kong. Okay? Pwede machaw mangi tuwen isa cha Koht. Arya sawasa. Ajay kapakapakan. Sawasa. Ajay poson.
en miminan taken isa chay court. Mia kaya ramas wana karan pong mia menda. Mwen chaka ono kalo ke iya pwe i momen estyo melel mang estyo melel. Trun pena chay mata chay mata wayang mi momen goten mo. Estyo melel. Ime chay nane ke Bible study. Pachaka melele court and put the truth about him. Okay? Psalms nan marke David ime bilin tunyata. Yolen court makauna masani the man after my own heart all mewa I know yung Psalms 22:28 malkakariya sa kriyari sa kwalu for dominion belongs to the Lord and he rules over nation. Okay, so ulang court puka njungnya tapuk Sarawi sani kodialapan kauno rerail describe rakawewe yang kecaya yang menggocha dominion belongs to the Lord. What ki imagine count way kan. Okay, God is the judge of all mankind. All men, ang sama puksaro ko sa men, ako ko sa men and woman, the human race, the human being. Okay, will stand before him to be judged for what they have done. Imagarata makauno mesong goros me puksaraw masani is the Most High, is the Creator of heaven and earth, He Lord of everlasting, and His hand have made everything. Dominion belongs to Him. Arya amo mokit ay mokit po in sambawat. Kauno ban judge. Euran. Okay? Michaban men. Achamoren in line with God's way, in line with God's will, pogida Euran. Makauno be me karusia me buksaro ko sa iya tuweni ong nen kapagapagin sambawat. Arya kamu yongoy. Chakapagatan apali. Apalida, apali kapagapagin God o kupurang God ong kapagapagin God. Okay? Amak Japan penuya seliatra. So wasa anseta na tatok. Atakatig. Okay, atakatung te atakatig. Moren mela. Melkakatua walu, he will judge the world in righteousness. He will govern the people with justice. Iraila kamet chonta talk and non-government, non-momocho. Iraila kamet apapali yaramas. Tebil nampanene. Okay, mamia ipukon apapali. Iban kadengi. Yaw say ko sinin yaw wa. Te iban reward ki. Iban kapay ki again. Alkisakis ku te kadengi. Wanta talk. So songoros me chay wiyat wen sambawa chaylan matawa me chay wiya yung God. Mag chay pachay panasama aramas ka makauno wato na chay meur kapagapagin kauno kayma kichay la papali yung God. Mag chay kachanga government chay bang katay chay de malama me chay wiya more suwat ng government o kauno mayar panasang o let it go. Mag chay sa repent chay bang katay. Okay, macam kasinin kita court non-government, kau no parent, kau no kapayata child more. Kecilal kisagas moren mela. Okay, so ngoros ako sa yaya child bang katengi, tame child pukome katkian child na papali na sambawat yawan na child na papali yung court. Okay, kariyang koren sila mawisak. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Ako siya, amanaman kitrail udan ban hu mol Sarawi and katig. Okay, amanaman kitrail ban mol Sarawi pugitrail and katig. And so da murin mela judgment seat katig seat ser kauna ban katnan mole. Atel wiwiyakan pan reveal apan tuwa screen in gasto yo play. Okay, chay pan rock silid na manong gisili songan sa ucharakan me. Chay pan kilangata.
Okay, jay will ban perin kita songan. Songkan mer jay we atapan sambawat meragerti. Merpuang kau nong katungi. 2 Timothy, Korean Timothy payo, hey, presence of God and of Christ who will judge the living and the dead. Kau no court, kau Jesus, nan presence, nan mora. Chel me memor pangkatik, chel me melar. And so on rupture, okay, chel we memor cha yang bebuk tala. Me melara kan pan bebuk tala, more chel me memor cha bebuk tala. Tal chebang ya, chebang katik, mon kau no Jesus. Okay, yara maskin ko saya. Tamia nane gib sapal. Makom so jib sapal, in chang Christ so japan witness suk mon court. Dapat witness. Asa me chaikin goto mo lang kapong. Nan kapiti chaika yu lus. Chay sansaro mas kan sa boyek. Pusang kapungan pang kapong. Irela kami miaray lawyer. Rakendan bil kamboyang komat sinama bebol. Pokita a lawyer bang ko saiki. A lawyer o sawyer rule of law. Yasa tapanin tapuin sa wasa na dependa. Tenda. Okay, so ngay go ijan nene na we lawyer and ko saiki. Imo mo chailan so in the presence of God and Jesus. Puk chailan katig. Korusya kan may sabal in chang Christo. Kamakali rail. Kauno irong rail ramagalgal pueki in chang Christ. Korusya kan may suikala rakas kasinen kelea. Kauno sa jaban Jesus sa jaban justify rail. Sa jaban tuwedra lawyer man po yung kasaikin. Lelan sa wat chaikin mo yata sapong Jesus wiya kapakap keng kachayl. Okay? Wiya kapakap keng kachayl mo ang court. Miya child relationship ang Jesus. Kachayl wiya panay na yung court. Jesus is a mediator. Mediator tuwedra song kapungala ng pungang kachayl o court. Ikarabawa mo kung panso dyan man rong-rongan dyan may Jesus. Pugila te pongkan akampan men mini yangi kopre yangi amun maur. Okay, so Korean Timothy payo mo presence of God and of Christ who will judge the living and the dead. God has established law that are to be obeyed, and he will judge mankind according to how man has obeyed his law. Penama ki David ko saya yamo manaiban kolokolong ya maurpung penia tra answer by giving you word in me. Okay? Yamo man aramas pula-puliman aban kiyangi maurpung monggot niyaban nuk-nukitongi masanang god na namaur. Okay? Masanang god ye God's law, macam ko saya God's law, Okay, yarmas pan kenda, yamuna iba na sa lakauno, yamuna iba na sa kuprang God, yamuna ikakiyang rong kapitiyang kauno. Masa ng God, kuprang God, okay, kapitiyang God, kakotong kachal, liki, audible, answer koros, nampuk Sarawi. Kauno masa ner, kupurokan ko dier, kosta me kupur kita me so memo. Okay? Ikarapan na masa ni makomu yung ay saugop. Ada saugop ko sanan masa ng God. Tsaka so ko saya tama kauno masa niyer. Okay? Chayban men watek ni chay buk Sarawi. Pachelengkak asala melen. Mepit a chay God. Melikaka bugi saktuara payo, you have laid down precepts that are to be fully obeyed. Okay, and so tama kauno lay it down in his word. So likin buk Sarawi. Cheban chang selibachelen wewe kukuprangkot, wewe kitama kauno masanime tokema. Masanangkot so can expire. Masanangkot so expire. How many thousand years ago we that kauno asngak tiang bon
aramas akan menjungiyata. Okay, aramas juga melele buksaraw porenta. Aramas menjungiyata. Well, kumpama daw tama ka banta tawag na sambawat. Kay de aramas, kauna tatongi aramas nan levelin kaway din ngayon Sarawi. Aramas mesodong ngayon Sarawi kauna sa chokak tatongi. Okay, pwede ngayon Sarawi ko dito sa nalang kachlong ren aramaso po kauna ang kaktatongi. Ngayon Sarawi yung kawawayang aramas mekan merir mepit ko ko prangkot. Okay? So, dami ko saya ko sampalen chelen mangi me kuprangkot puksaraw wasami wata Psalms 119 verse 4 he already laid down agachin kidir pasanapan tama chelen kapayata. So igos ko saya mes chukan expire. Es chukan expire. Ansa me chepan wata kala story yo ng puksaraw chay kido jo apply nan ansa what by faith. Chepan udialwa. Okay, udialwa. Karasaba. Eu story Jesus mimi nan tempolo. Jesus mimi was ang kaudako. Iudu dial Israel wado mayrong. Okay, kapay gan mo ni laptak way. Puksaraw ka dede. Ngis ki ko to. Demen men sansal ki Israel mayrong lagat the way. Liya man, liyo di man, widow. Nawato copper, 2 coppers, sinsin chanchal riyaw. So jamakilan kowe kawaiti. Jesus masani yang warango an liyo laut sang Israel. Okay? Ngoyan sa minyale di Koht Siohwa tame Jesus masani kumo. Ngoyala sang ay chaptak lang miracle and money nan Irian giving. Okay? Padama Jesus masani kumo. Jesus oje udu dial yawa. Isme uyang isingiski kudo yawa. Udu dial. Tama ko pulam ligilig pawe. So pino ko sawe labalaban moni mensan salki. Api lokay mimi nan. Niray wallet rakak naurki. Aliyo so. Sarawa teteme. Sinsen copper. Central checking ko saya central riyaw. Jesus masani, how loud sangarail. Tame masani. So koso sambon amount yawa. Koso sambon motive. Tayo motive. Tamo yos ngaklole. Uyo koso sambon. Tamo la yung tamagoya ke tamagoya. Motive. So Leo ekila centriawo pokita. Ija na senden mo o iya ligiligin maur koros ekilalale. Ayan so me iya ledi Koht Siohwa store wo. And so you me ban mayroon center kilang as chaka kapaliala yanan istu da chocolate. Main go to street charapalia yanan ma ikiwe na limawigan. Eu store ma. And so me pukon lapalap. Pokon lapio pakir Jesus para menrong masan ang God. Leler ni sa udruk orakang Christ kuntalang katar pray pasang pues so jama so jami wasaraban kamal Jesus ubay lang ray ko saya may lapali Israel. Israel la prapa gizeliya isme Israel diar sin manakap kisme lebonin bilawalib mao maam riyaman ray watong Jesus tame Jesus wiya. Kapayata o ne kong rail. Sarawa dede me limakit ol kele na watawatirano li seruso chayang. Ramongosa plawa limao mam riyaw. So dami song ko saya song story puko alive now. Minda ka mamasa ng God eso jakin expire. Como yung ngoyban memor ng testimony. And so message na send ngay ronger sa ng story puka. So jaman ang mimi dyan na naimalial me story. Puksaraw ka dito yung dyan me same God. Kodra duduwetra. Ayo, ranwat, lakaw. So maduduwetra sa ng miracle, sa ng manaman me wiyata. Me chay wata ka tao.
aban buyawi nanay more iya ya didut. Okay, so answer makin so chanay mo niya one time mia mein got ya bangkila pon likiyang kami ay bilkan. Okay? Migin dagi chelter pongan wata masalan ko cheban wata pop chelen kinala sangkay den chelen ko dum batangi. Pumay bata so ay testimony juga kadede me real padagas chumelel. Padako ana real na jaimor. Awagit ki chailar kahibuyeti wa ka cherap ka ko sa isang doe. Okay? So ako saya you have laid down precepts that are fully to be obeyed. Mekarata mecha so jo wewe ke masanang god chabang kusanya kapayada. Perak war kusana war komyongoy ala story kan nampuk Sarawi alasan tatong keposan. Okay? So karyan suffering memen kosaya the count sovereignty of man. Porque kauna na seneseo kauna ka kapagata. Aramas, kosaya child kapagata aramas ne moment child, image and likeness when dominion, archeva no sa metama kauno kupurki child and duwe chai. Okay? Ne mom, ne maur, ni tame ka akarapa. Kauno ka chingapung child tami sabol makarapa. Okay? So, sovereignty of God makes us uniqueness. Easy. Tame wonki sangaramas. Tame kakong. Tuweni. Okay? Amel ibanot ko saya. Aki child aramas. A child sovereign. A child is a child. Man is created in the image of God with the degree of sovereignty. Okay, sovereignty do what kakaon, eh? Kakaon, yes, kakaon. Man is sovereign over his own will and life. Tama cha kakaon? Kichay kaon, achay pilipil. Eh? Kaono, kiyang adam a pilipil. Karada, okay, ramasunda. Takaono, yan so mes. Serpent ban. Tas to changi la mona tami kaudi. Agi kapikataro ikiyang amoy yan plata. Kauno a limbak, eh? Esto kapung chalta but porque kauno taibang ko saya kauno I miya sabol ma Pilipil po ikot. Amoy tang child lembilian plata but child gods. Jai sabol mang god. Chay kapagdan ito ni. Okay? Ama kapag chay tayo gisang Pilipilpon. What ki chay so chanok mo mangkot. Chay mo man lututor. Chay chukakiyang pilata. Hallelujah. Yay. Man is created in the image of God with the degree of sovereignty. Okay? With the degree of sovereignty. Tsaka pagkapitan mo mangkot, kichanyan, kakaon. Imen dagi dominion, tayo dominion, kakaon ta, insanom. Kakaon insanom, kakaon insanay. So, pwede ka na kasapulonger. Silikon sabo, at aman yan kakaon, igarabo mes to Iraqidi. Hallelujah, praise the Lord. Okay, however, no one is God to himself. Everyone has God or Lord, and it's either God Almighty or Satan. So, katay laramas, tuwaje chukakenda. Okay, ngoy kot. Ar ngoy koter o ngoy koter. Pagida iwaksang kot makapagiyata. Kot makapagiyata o eternal tuwaja padaba sutra imui. Suja baba ya noro majan desima ya baban mate akatodo usama iwe wen infinite iwe wen eternal
Holy, everlasting Father, me tuan puk Sarawi akadede. Kamu ngoi miatra limitation of this God, puegie. Tevenda, puegie. Kapukita nituani. Okay, kapukita nituani. So God, maybe kosaya milikin space. Puen kapukata, kapukata tayo mau tapaka. Okay, kamu yung ay just kapukata coach kapukata. Karata mia ang kauno suffering mesipala anaramas. Okay, suffering duwedra Ileilehn Sarawi manaman. Mesipala ketel mama. Okay, apakat kiyang ketel yang dominion, telen yang pilata, telen yang kakao. Sabol mo kapag. Okay, so on ketela ramas maybe that mon fall of man, mon Adam Eve arasapaik. Itara goten God, Almighty, creator of heaven and earth. Okay? And so mira sapek Satan mioyara. Apung account nan sampawat. Karena tina ramas korosi buibuti. Bilibil magasaleta. Koten. Oi bilata kauno. Oi gam bilata kauno. And so me gam bilata kauno, automatically I got Satan. Okay? So, God has given men the right to choose to follow and obey the laws of God, but every person will be judged for his decision and his obedience to the lack of obedience. Kauno katkiyang trial pung manamanen pilata. Apa trial baik. Ceban katungi, dia cel sapaik, ceban katengi. Okay? Nak cel kolang nan iran pung kakam kakentungi di o wadak mur mekosaya tamakauna inogi yang kecel, mak ceban kempaik te sapaik. Obedience bring blessing, ceban wadak nan Deuteronomy koko diwekan. Me paiki ang God, again wado kapayin God, nananaramasoan more. Disobedient bring sin and death. Sabaik wado mela o deep nan more naramas. Okay? Work the dog in Satan, nan sone is a case. Satan no godon kawela, kemela, pra. Kawela, kemela, pra. So song goros me. Eong child ko tong kawela kemela pra chesu ka kenda mointa ka ono kalkalo ke ia pue achemele puksarawa de Satan ko tong kawela kemela pra so automatically Satan can men chelen ka popon ki kauno ta tong kawela kemela pra ap ime wiya iko sampalen komian mangi me komiangan ki suffering dapat suffering count so mau Kau na kamay kan. Kau song kan makotong kawiyala. Jesus pola. Kasi yayar ayo na live. Mon Jesus a kataroy warango masani all authority. Pungo manaman. Nalango samba. Kotong yayar. Pola nantuwa cha o pola naramastipan. Puen empower us, puen kaprayang kecil pungo mana-mana. Okay? Karena emasani me call and make disciple. Pue ke pungo mana-mana mi re pung koko liquid me ke ko yo yata chompeta ni asa wata inogiti iban ye yanguk. Okay? So person me Jesus I kote ni no.
Achukak pichi gichail. Mayban kuang kalok. Ayban masapuek, pues rabang kawang niya kasik. And so just switch your dots, madawa. Enogidir, ebaniyanya. Maybe mela, so what? Okay? Maybe mela, so what? Imelar. Paul ko saya, to live is Christ, to death is Christ. Nana just say like more, ako sampal am relationship on Jesus and lel sangan poindo. Nako bisular worry mapchamela. Pagita, chau ye memor Christ. Chamela ren Christ. Ge imore no napatakan ma. May bangkang ko ang kalok pwe laban de kaskiyati. Ari esek nok melelen mayroon. Okay? Ako saya, Deuteronomy payo heo. Hear, O Israel, the decree and laws I have about to teach you. Follow. Deuteronomy payo paisak. Keep his decrees and commands which I am giving you today. Okay, so that, okita kapayo. So, iko sampala iko saya atra sovereignty, atra pungo manamanin memor kosang ni finished work of cross. Tatok ma Christ kam sakalar po lupo ni atra tatongi masanang got me pitamo kan me chay milala. Okay? Jeben sa jaka po proporsa me. Oh, asala pok Sarawi so powerful so. Kaya asala pok Sarawi. Kaya asa me kaya pewetir sang ni tame Jesus we apon lupo. Kaya tek sang ni puegi ka code million scripture. Cheka memorize la scripture ka a power and code sansala la chel sang ni atay kamelele. Menchang Christ pewetir songkan me chelele nan maur. Jai we papa called the dog sang nan finished work of Christ on the cross. Okay, the dog and lobo tame we are young child, a kamakalegi child. Tame we are young child, a kisang chai suma. Tame we are young child, a parag child. Parag child sang attack. Okay, warring arrows in Satan, making kataratani song an altoto. A parag child. A parag child sang deep, a parag child sang mela. Takot mela. Paluarawan pan mela, palinganaman, kukularen kauno. Amakom so jib sapal, paluarawan pan mela, asojam koporoporen muri. Nan hel, ironger nan hel, turin aramas we were. Ironger nile, turin aramas we were. Planang god rangolamo, so. Planang god ran morla. Planang god rangola yang susu ke mor sotuk. So ni saktayo. Euriao, in my father's house, let your heart not to be troubled. Kaya mo ita nga moyongan ng punpunot. In my father's house, there are many rooms. Nan wing God turimpara totomia. I'm going there to prepare a place for you. Igo ko lang ko na batananto. And if I go there, prepare a place for you, I will come back. And I will take you with me, that you may be where I am also. Jesus kukolaya, nan lang nan paradise. Gay iko parang god me toka kamuyongoy. Kola nan hel akapakong Satan. Satan kangalep kola, Satan pan min wa kapagapagkinarap kaunokan. Mi kamuyongoy. Satan kailong kang kitra. Pogita, Satan piskartito pasakar push down. Abidito sanan lang. Okay, pogita, amen buyala kot. Kauno, demodim yang aki chon lang kan me pitiet yore. Akauno kapagata kamuyongoy ni duwedra I karata Satan kailong kang kitra elwa kong kitra akodong kami kichaila. A child safety mi michanan masanang kot.
Reina tail, so to many one court. Katail agent in Satan. Pon some bawat. Tatan kauno katungapang katailta. Amen. So kasaya Deuteronomy payo paisa keep his decrees and commands which I am giving you today. Tami chelanane ki kolong katel masanang court, that's the sovereignty of God. I manamanang court, red child. Deuteronomy 5:29-33. Give all my commands always, so that it may go well with you. Okay, child, kolong ka trial ko kolikan kaunokan. Puatal maur and in sanamao. Pon sambawat. Deuteronomy 6:3-24. Hear, O Israel, be careful to obey, that it may go well with you. Okay, Deuteronomy pugen kosakosaya kapay o kosakosaya karya. Deuteronomy 7:12-15. If you pay attention to these laws and careful follow them, kapay o kosakosaya ma kitailita wen kosandikan kosonnetakan. Okay, kosakosaya kosonnetin aramas. Kosonnetin kauno tabandiaria kosonnetin kauno nambuk Sarawi. Deuteronomy 11:18-21. Fix these words of mine in your heart and mind. Tie them. Broad ni chapin waran no maisterikan. Kiyang nan malial nan meonyo. Iwana ngongi. Kauno ngongi. Masanan code and rule paluwaro. Bochailan memor nang kapagapagan kauno. Deuteronomy 28:1-15. If you fully obey the Lord your God and carefully follow. Kapay korosam. Deuteronomy 29:9. Carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper. Chalenita wen masanang god patel moren poida. Takot poida. Poida mimini moni. Poida mimini payan dipso. Poida mimini masamas. Poida mimini pepul. Okay? Poida mimini mangai. Kauno ritungata al. Cheshanane putbutau karakar pachan maur. Okay? Kapayang god niya taiban. Paikyang masanang god. Kapayang god atayal. Deuteronomy silisa kaisak lamau sakwalu. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. Okay? Jailen udial damangi. Me pul motal ranwat. Mauro mela. Mekareta. Pelata maur. Deuteronomy silisa kriya baisak wano. He said to them, so that you may command your children to obey. So achay puko kaskuleta ni chay sirikan. Renyang paikyang masanang god. Kumbaga kachay nayaramas. Chonay wasa. Membombe. Nan Sarawi kan chay kingkak. Patapatako melaudas and sirikan wandering around. So Satan touched them. Anamatawa maniot le ni kono chay panini kan sa chakapil mundi. Watakong ni chay sirikan puk Sarawi. Kusanya raiban kukertanan parora. Kusanya raiban kukertanan masano. Okay? Kayo chay kan mga yung kapupong. Oh, ay mo mo sa chowiamen. Ako mo yung ngoy. Seri uya kapayo sang rem kauno. Makichan na ichuk kauno likiyam chachan. Tie the scripture to their neck. Pansa mare loud la. Raschukap. Chachan rabang kati woboy aray bilibil. Apre soja kak kesela aray poson. So i challenge kichail papa kan nono kan. Iramang kapkapupon ki amum Sarawiyo sutra sawasa nom serikan. Kauno kapung kejahatan kayu. Kapagata popot kayu. Piran wiyaku perairan kaunta wiran apa bali. Arya kapaikin kejahatan ni jaiseri. So kaite kan ainum Sarawiyo apuko. Rayang ada sawas. Ngoy liaman manay seryoso sa puk Sarawi. Ibere di bangku perangkuat. Secuya ipuko.
So mama ngoi liaman te no man pen ngoi just to come ngoi ya yang mana ibang come man pan bis chunse nogi. Okay? So kakela kai ke child makom rong kor ya. So jam taimong nom seri kanta pran wo just to pantala. Yi karapa wo me chai got to woki. Yi karapa wo me ke chai so ko buk Sarawi. So to trap nanim. Seri kan so jana to rong ran Sarawi rana na rong rang koros. Rana na rong rang koros. And so me dan Jesus say more. Ngaya salar quiet time. Pertani soran. First thing first, what the book Sarawi kapaka. Injungi di tama ka learn alia lusidinan rano. Kaunapan masan, kaunapan tatongi. Tama pa na wiging kachay. And so me liseyan i chapter what ako na isarika. Tong kapete ya. Rong. And so me reipudi. Rong troyo. Karetan na isariman makatiwo. Pilipil. On ka child chay so ka mo redi wa nana chay panene melet pali loud ak chay kap won ki aray sojar ka kosang niya chay pass down the curse chay soja pa ikian tama ka na masani Deuteronomy silisa kriya pa sa kuno command your children dapat command ntayang rail ko likong rail yang kapayata chay chungongi child passively relax. Satan paran. Chay maskun. Chay so chongonki. Mensuska. Rangonki o rai buyaki la triak. Kanas chukupurki a child relationship ang yala triak. Ekupurki and yo and out ki limbak mak. Okay? And sweet fellowship and intimate. Kaitek ang yala tiyago boring o kusunat. Kaitek. Aramopan ibidi na chelip sapal o chel kauya kalyalunan masanang court. God did not cross the will of man. Dami ko saya kauno sa drapi asang achay ko santi kante instant child. A child bilbil mimi cha mo child. He will not force a man to do something, not even safe. Okay? Kauno sa trapani tingong komi yan yang naurla. Kauno kasali yung komi sang niya masan nan sa pulma masan sang niya totongki aramasakan apo sa ya idideo. Komi yung ngoy chabi sujo kak itingong aramas arail pilibil chakak chakosoy. Chakak chakapakap. Arail pilibil. Okay? Makauno sudah kaunta aramas. Wuku komu yung oyster yang kaunta aramas. Just yang kaunta aramas. Tami cha kaun. Son kan silly. Ligin aramas. Okay? You will not stop a man from doing something either good or bad. Kauno sudah bang kau wiki tradi. Magchapila tawiya mau tawiya suod. Adra pilibil. I mechabang kon ki. Mekot limbak. Po mas chulimbak apia sangera chay bilibil chay subilian pilatabe. Okay? Kay ding atray ko tra communist. Even law such a warngi law. Kosunod kan marmaskida o kosayame kosandiin court. He has given man sovereignty over his own life and his own will. Dan chak aramas chak kaun atamaur. Ima Jesus we letelech ki pokita. Esay kaun komi. Komi ma kaun om nong yongan. Maka maruntungatay no gidiya. Kodiya siluriza. Magaruntungatay bang potlo. Okay? Scripture o iran puko tsaka tete yang komi yongoy. Ma Jesus ki yang kita chan pilata. Pakopoke? Teso cha pakopoke. Mor sojuk pili yo. Ibanyang morla teso. Kaunas choko sanedi. Ye ko promo amen wana menchan we waki ebola po ijalen mo. Kichame van pilata. Okay? Man has been given right to choose and it is called will. Okay, yang why will, tayo will. Insane. Aman logo ya insane.
Hamang ko instead ne. And so ma kom muy tanger Jesus am maur kom solaban men instead ne. Kom ban men tama ko promo mai. Healed it. That would healed it. More me kauna ban tatongi cha more me healing to him. Tayo healing. Kay dek instead ne Lord ko promian poita. Ko promian poita. Ramas man me anso koros ngong ko prongotan poita. Kauna ko por peren ki po kita. Esalawi wiacha insene. O insene tepel. Ap kauna liki o ko kak poita re. Okay? The way men experience God's will or Satan's will is by accepting it. Okay, yamu mana ramasaba no sa kupurongko ro te insene Satan. Niyan sa mencai kena leta. Mencai la leta kupurongko ro bang poita. Maya leta an Satan plan o an Satan within ban poita re. Okay? Karasapa. If God's will for a person to be a missionary, the only way he will be one is to accept and yield to it. Chela sayar makuprangkot yen we are missionary. Icha mapampoy kita may banta eng mang iban yang we are missionary. Arya kuprangkot pampoita. Kuprangkot yen missionary eh mang kuprangkot yen missionary. Yang go yo kalog masani go yo kalog. We are done chumbatak. Okay, maduri sa kwalo. Ap mabang poita sang niya sapang iban yang missionary arngay ko iwiya. Okay, so we work together po kupuranggotan poita. Kupuranggot sa potaker amen. Abang basanya poita cha sapang. Okay? If it's Satan's will for a person to be sick, and the way the person will be sick is by accepting it. Will do it and Satan. Satan menatangking kita somau, itra na ta somau somau. Somau basanya, iritong tahal. Satan and dogiya. Okay? Iritong tahal, takot iritong tahal. Yopen da, sabay ko yung God. No kam Deuteronomy ko saya yung gachay, magachay ko lang gachay ko son ting kau no kam. Kapay, perora, poita, mimilale. And so me jakin sapay gyang ko prangkor kitel rutungan Satan hal. Jesus kamawi kitelar pun lobok tel rutungan Satan hal Satan free right. Kasumawi kitaisili. Kapeng kitaisili. So tame he healed it. My life too is what my God is. Who my God is. Okay, kintaga chaki. Kaya mo eta magugalip cha saulang. Well, tama kita kapayata kupura isenen Satan te kupurang kot ima kasaleta ya takotan kada bugja Sarawi. Okay, healed it ismecha insene upoy tarecha ima chay kot. You are accepting Satan's will by default if you do not choose God's will. Okay, tamia kasaya tell automatically. So you got like a court and the water is an Satan. No, you talk right child. Hallelujah. Jay kabaga. Kupurma ka ray la ray koskosoy. We enjoy koskosoya kalangan ng God. Pona chay maur. Main kaon Jesus kalangan ng kami kapanga marami saraw kalangan kapangkiyang kami sa pulmamasan. Niya tuwat rokan o Lord kumgotin masaner nak. Ayay kapakap me masanang goto and kapasaneta at Maur, at Kendo, at Kairuir, o at Caravan, Mamor. Sa kabrayang kami at Kabin, kasabay kalangan ng kami count Jesus. Mawi at count at sangkamor kukulata. Makamgatin yang niya, saik pakiw kamuitan Jesus na namin Maur. Inawan kot kapan so just Sunday, nandoe. Lau kami kabrayang Jesus amin Maur. Kamka alasang niya, wiya kapakapot nito na may anane Jesus. Takang pananane ki Jesus, in chang Christ kredi, puyang puansan tipa mo ikan. Makamuyo ngoy, ibudi, kita ibuki ditip. Chakayr tanan tip, kita ni palingen, choror sang kot. Apuy ki kalangan en kauno, Roman winori saksilu, kauno katkiyang kichayl Jesus. Meman me pang poson la, aso la pan mela, abanan kemor soduk. Son si Luisa kono.
Okay, poson so mimi nan matamataw. Poson melel ko dito sa nan lang. Potlong na natel more as a result of accepting Jesus into our life. Just chuka kamomoyang poson. Tujan jakin Sarawi, tujan jakin watawat, amat jaso tukolukila to betrakan. O muitang Jesus and kotlong o kamakalegi child. Aria posona, poson na ramas. Aramas koros miaray level in wegi. A poson me ko dito sa nan lang, chabanale sang niya chakolula. Pongin Sarawi, ang kakotlong na natay maur. So kapaka, main kaon Jesus. Iparti sang komi. Ikamelele. Ngayaramas te banaman. Ikamelele. Injang Christ. Kredibuyan wuten sante bacon. Ipaki yang komi. Kom kachang kamakele yata. Irachang komi ay mawong yung. Kom kachang katlong nanay mawr o kauniyata sang metkola. Wiyakan iyala. Songa naramas makom kachang kupurki. Yen wiyala. Kachkidonya ay poson. Kachkidonya ay inangi. Watak sapol mamumasan. Ni marang kaun Jesus. Mawiyay kaun ay sangkamor. Kukolata. Amen. Kalangan o kasalelia.